با عرض سلام و درودی می‌کنم خدمت دوستان و همراهان عزیز. با یکی دیگر از درس‌های آموزشی عایدی همان عمل‌های منطقی بود که با نام الگبرای بولی، یعنی بولیان الجبرا. ما تا امروز فقط یک معلومات کوتاه عایدی عمل‌های منطقی، اصلا المنت‌های منطقی داشتیم، دروازه‌های منطقی داشتیم و امروز هم کوشش می‌کنیم عایدی همین یکی از الگبراها، یعنی جبر بول، یعنی عمل‌هایی که با المنت‌های بولی انجام میشن، یعنی عمل‌های منطقی را با دیگر بررسی کنیم. در الگبرای بولی اساساً بول نومی همون عالم است، همون عالم این عمل‌ها را مقصد یکم بوچی کلی پیشنهاد کرده است، برای همین نامی همون عالم گرفته است. و می‌بینیم که این همین الگبرای بولی با ساحه الکتریکی، یعنی با مدار زنجیرهای الکتریکی چی رابطه دارد و با دانستن همین عملا ما چی مشکلی را حل میکنیم و چی برتری در خود همون طراحی نقشه الکتریکی، مدارهای زنجیره الکتریکی به ما میسر میگردد. باید اساساً قید کنیم که مقصد از همین درس‌های منطقی که ما اینجا هستند اینا اگر درس آموزشی ببینید تجدیداً برای آموزش PLC ها است. یعنی شما اگر انشالله این درس را اگر ما پای در پای اگر آموزش گذاریم، بعد آهسته رفته با خودی همین برنامه PLC آماده میشه. خب الگبرای بولی اصلا از دو تا عمل منطقی عبارت است، یکیش هم از عمل جمع و دیگرش هم عمل ضرب. دو و زیاد عمل نداریم در اینجا. عمل جمع که گفتیم این بود دروازه آ، یعنی یا. عمل ضرب هم بود دروازه منطقی ان بود، دروازه ان بود، یعنی و. می‌بینیم که در نوبت خود اینا باز با چند عمل تقسیم میشوند. میریم جمع منطقی را اول میبینیم، یعنی آر دروازه آ بود، یا دارد جمع با صفر، یعنی ما چگونه مقصد یک عباره منطقی را با صفر جمع کنیم، اگر با یک جمع کنیم، یعنی دویمش هم با یک اگر جمع کنیم، این بود جمع با صفر. اگر با یک جمع کنیم چی گپ می شود، اگر عباره منطقی را ما با خودش جمع کنیم چی حاصل می شود، و اگر باز عباره منطقی را ما با این کار جمع کنیم چی حاصل می شود، و باز جمع عباره منطقی با عباره قوس، یعنی قوس‌دور، این هم حاضر بررسی میکنیم. خب همه عملهای جمعی که در منطق هستند اونها را ما هم نقشه مدار الکتریکیشون رو میبینیم و هم عمل الگبراویشون رو میبینیم که چی چیز حاصل میشه. خب جمع با صفر، یعنی ما در منطق باید قید کنیم که شما وقتی که عمل جمع عملی که در اینجا هستن منطقه، شما با همون عملهای ساده متماتیکی آمیخته نکردید که یکم فرقیت دارن در اینجا، و اگر از روی اونا مقصد چی کنیم، از روی همون اگر گیریم بسیار موارد خطا کنیم و میبینیم که خطا میشود. یعنی جمع با صفر. جمع خودی عمل جمع در منطق ما گفتگی بودیم، اگر در زنجیرهای الکتریکی باشد، مدار الکتریکی باشد، گفتیم این پیوستی پارالیلی، یعنی موازی دو تا تیغه است. یعنی اینجا ببینید ا با ب موازی شدگی است، یعنی جمع شدگی است. اینجا ما دو تا ورود داریم، ا و ب، و یک تا خروجی چراغ هم میبینیم که نتیجهش چی میشه. میگه که در جمع با صفر، میگه اگر عدد ا را ما با صفر جمع کنیم حاصلش 0 میشه. انا اینجا زنجیری که در اینجا نشان داده شدگی است، یعنی این زنجیر رو ببینیم، این زنجیر برابر قوام میگن. یعنی ما زمان داریم که ما دو تا تیغه داریم، یعنی عملی جمع ده، یعنی ا با ب، اما ب ما دائما خاموشه، یعنی همون را در نظر دار دائم قیمتش صفره، یعنی قیمت دائمی صفر دارن، یک نمیشه هیچ گونه، یعنی همین دائم همین قسمت قطع. همین زنجیر ما برابر است با همین گونه، یعنی ما همین قسمت ها میتونیم که حذف کنیم. یعنی از جهت الکتریکی همین زنجیر ما همین نتیجهش بگیم، یعنی خروجی که ما داشتیم کاملا همین خیل است. یعنی ایگری که ما برابر میشود با ا، یعنی ا اگر ما با 0 جمع کنیم ا میشود و ایگری که ما برابر میشود با ا. یعنی ضرور نیست که ما این قسمت همونیم، یعنی
сода кара агар бигем мо як чароғ дорем аз ду нуқта ва я фурӯзон мекунем нуқтаи беи мо яъне ҳамин нуқтаи беи мо доиман хомӯше ки мо ӯро истифода ҳам намебарем яъне сифра мо аз ҳамун нуқтаи а агар васл кунем агар ина васл кунем инҷо агар бинем яъне инҷо агар васл кунем ин як мешавад рӯшан мешавад агар бо қатъ кунем ин сифр мешавад яъне ба худи а вобастагӣ дорад дар инҷо б чӣ будану набуданаш ягон арзиш надорад яъне мо вақте ки дар занҷирои электрикӣ амалҳои мантиқиро анҷом медиҳем мебинем чӣ гуна сода мешаванд дуюм ҷамъ бо яки мантиқӣ бархилофе ки мо ҳозир доштем ҷамъ бо сифр мо дорем ҷамъ бо яки мантиқӣ хуб дар инҷо бинем бо ҷамъам худаш бо теғаҳои мувозӣ ҳастанд беи мо дар инҷо теғаи беи мо калиди беи мо доим рӯшан аст бо ҳамун ишора ҳамун ифодае яъне мо як ҷое дорем ки як чароға мо аз ду нуқта фурӯзон мекунем аз ду нуқта рӯшан мекунем як нуқта доим рӯшан аст яъне як калид доим васл аст яъне ин дар инҷо ба маъние аст ки доим як аст ин қиматаш нол намешавад яъне ин бигем ноқил аст аллакай ин ноқил аст доиман дар ин қисмат ай мо ягон ҳосил надорад агар мо чӣ васл кунем чӣ қатъ кунем аз ин қисмат доим рӯшан аст яъне y баробари а ҷамъи як баробар аст ба як яъне замоне ки мо дута теға дорем ва якташ теғаш доим як аст доим баста аст доим мадори мо баста аст яъне доим рӯшан мешавад чароғи мо бин баробар қувва аст ин ба доим рӯшан аз ин рӯшании як аз куҷо омад барои беи мо доим як буд яъне ҷамъ бо як а ҷамъи як баробар аст ба як доим як аст сеюмум ҷамъи ибораи мантиқӣ бо худаш яъне мо ин ҷамъ бинед дута мувозӣ гирифтагием ҳар душам теғаи аанд яъне мо як калиде дорем ки дута теғаи боз дорад агар мо аз инҷо агар фишор орем яъне фишор диҳем дар инҷа ҳам ин теға баста мешавад ҳам ин теға яъне дар инҷо беи мо ҳам ба а баробар аст ҳар душам аз ҳамин бигем шасти а ҳастанд ва натиҷаш ҳам мега ба а баробар аст яъне а ҷамъи а баробар аст ба а яъне инҷо агар бинем мо замоне ки а хомӯша яъне а сифр аст y ки мо ҳам сифр аст барои чӣ на аз ин нуқта на аз ин нуқта ҷараён ҷорӣ намешавад замоне ки а як аст як аст y ҳам як мешавад барои чӣ яъне мо инҷа агар рӯшан кунем ина як кунем y ки мо ҳам як мешавад яъне натиҷаи y ки мо баробар аст ба а яъне як теғаш инҷа ҳечи лозим нест яъне ин теға фарз кардем барои мо лозим нест яъне ҳамо ара мо нол кунем агар y ҳам нол шид агар ара як кунем y ҳам як шид яъне ин баробар қувва аст ба ин ба як теғаи а яъне мо як ҷое дорем ки дута теғаша истифода кардагим мувозӣ ҳастанд ба якдигар дар ҳамҷа як теғаш буданаш кофӣ аст мо ин мисолам метавонем як ҷои дигарам дорем як чизи дигарам ифода баён мекунем ҷои нуқтаи хубуш омад фарз кардем мо як реле дорем ё як контактор дорем аз як теғаш истифода мекунем фарз кардем мо контактори ҳамон пускатери се фаза дорем ма як муҳаррики як фазара мо ҳам роҳандозӣ мекунем яъне ҳамин дагҷо ҳамин теғаи а дагҷо вобастагӣ аст бисёри нуқтаҳо агар аҳамият диҳем мо як теғаро истифода намекунем аз ин теға ба теғаи дигар аз ҳар се теғаҳоро ё ки ду теғаро мо ба якдигари хел пайваст мекунем яъне перемичка мекунем ва натиҷашам мегирем ба ҳамун як фаза мегириму инҷа агар л бошад як фаза мегириму ба ҳамун мотор пайваст мекунем яъне барои чӣ барои замоне яке аз теғаҳо кор накард теғаи дигарашам ки кор кунад яъне пайвасти дута теға яъне дута а ба якдигар ҳаминро ифода мекунад яъне мо сета теға дорем параллел пайваст шудагӣ ҳастем як контактор ҳастанд мо ҳамон як теғашам истифода кунем кофист ҳамон як шуд натиҷаи мо як мешавад рӯшан мешавад агар сифр шуд сифр мешавад
дигар намуди ҳаст ҷамъи ибораи мантиқӣ бо инкораш, яъне баръакс. Мо инкора гуфтем дар занҷирҳои электрикӣ ин теғаи баръакс аст, яъне теғаи баста аст. Мо агар теғаи боза гуфтем ҳолати қарарӣ бошад, агар инкорш агар гирем, ин теғаи баста мешавад. ин нуқтаро дар ҷо бинем. Мо аз дута теғаш фарз кардем, бо ҳам контактора мисол менем, ҳам аз теғаи бозаш истифода кардем, ҳам аз теғаи басташ. Яъне мега ки а ҷамъи инкори а, яъне як теғаи боз доштем аз а бо теғаи басташ агар мо мувозӣ кунем, яъне ҷамъ ҳамон мувозӣ буд, натиҷааш доиман як мешавад, яъне доим рӯшан мешавад, аз ҳисоби он ки яъне ин қисмат доиман баста аст, яъне ин қисмат занҷири мо доим сарбаст аст. Мо дар инҷа агар ара як кунем, яъне инҷа нуқтаи муҳимаш дар инҷае ки барои чи доим як аст. Дар асл мо вақте ки ара агар мо фишор ёрем, ин нуқта қатъ мешавад, аммо ин нуқта баста мешавад. яъне замоне ки ин қатъ мешавад, ин баста мешавад. Ана ҳамин нуқта сабаб мешавад, ҳамин бигем хосият сабаб мешавад ки бо игри ки мо доиман рӯшанай, яъне аз ин қисмат баста мекунад, боз мекунад, аммо аз ин қисмат ки баста мекунад, доим натиҷаи мо яке, яъне ҳамин занҷир баробархоҳ аст ба занҷире ки доиман рӯшан аст, яъне доим як аст. خب سوم عمل جمعی که در منطق است میگه که جمع عباره منطقی با عباره قوس. خب در منطق اساسا این فرض کنیم اره ما عباره میگن تو که خوبترین چیز است، دو تا قیمت دارد 0 و 1، یعنی عباره میگن، یعنی یک عباره ما در اینجا داریم، یعنی به همین شکل ا جمع ب ضرب اینجا ضرب است، یعنی قسمت ضرب است، ب ضرب س میگه که ا جمع ب ضرب س برابر است با ا جمع ب ضرب ا جمع س. این یک قانونی خوب است در چی؟ در منطق، در جمع منطقی عباره ها. یعنی ما اینجا نقشه را میبینیم مزیر، یعنی ا جمع ما گفتیم عمل جمع این پیوستی موازی است، یعنی موازی شدگی است با ب ضرب س. ب ضرب س را ما گفتیم این پیوستی پای در پای است، این موازی بود، این پای در پای، یعنی ب با س پای در پای شد. خب این برابر خو است با ا، یعنی تیغه ا، یعنی اینم ا است، اینم ا است. تیغه ا اینجا تیغه ا موازی شدگی است با ب، یعنی این قسمت قوس اینا در نظر داره و این قسمت ضربه، این قسمت ا ضرب س، یعنی ا جمع س، ا با س جمع شدگی است، موازی شدگی است و حاصلشون هم ضرب شده، یعنی این قسمت با این قسمت علاقه در اینجا پای در پای شدگی است، یعنی ضرب شدگی است. این هم است قانون جمع عباره منطقی. مثال ا جمع ب ضرب س، یعنی اینجا یک تعبد به هر دینو موازی شد، این قسمتش هم برابر خواشم به همین شکل شد. این بود آیدی همه عملهای جمعی که در منطق هستند و اونو زنجیره الکتریکیشون به همین شکل هست. میریم قسمت ضرب منطقی، یعنی عملی اند، یعنی اند و مثل همون جمع مینم دارد، مثال ضرب با صفر، ضرب با صفر دارد، ضرب با یک منطقی دارد، ضرب با خودش دارد، ضرب باز با این کارش هست، یعنی و باز دوره ایران ضرب عباره منطقی با عباره قوس. و میره بررسی میکنیم. ضرب ما گفتیم این در زنجیر الکتریکی یعنی پیوستی پای در پای تیغه است. خب میگه ضرب با صفر، یعنی ما اینجا ساده تر است، یعنی اینجا بینیم بی ما دائما صفره، بی ما دائم صفره، دائما قیمت اینجا خطا، یعنی اگر ما یعنی از ضرب صفر با صفر برابر است، یعنی دائما صفر خاموش است. برای چی ما اگر اینجا ارا چی یک کنیم، اگر یک هم شود اینجا جرامت تو این قسمت علاقه اینجا جوری نمیشد، ایگری که ما نول است. اگر نول هم که باشد نول، یعنی ا چی نول شود چی یک شود هیچ
мафҳумиро ифода намекунад. Будани а дар инҷо ягон мафҳумро ифода намекунад. ва аз ҳамин сабабам ин баробар қувва мешавад ба б. б мо ки сифра ин доиман хомӯша. ин ки мо доиман хомӯша. яъне а зарби 0 ин баробар аст ба сифр. зарб бо яки мантиқӣ мегӯяд ки агар а бо зарф инҷа зарб бигем пайвасти пайдар зарби б доиман яке, яъне ин б мо доиман новобаста аст а, яъне б дар инҷо константа доиме, доим тиғаи доимбаста дар инҷо. мо агар ара чи 0 кунем чи 1 кунем б доим 1 меистад. яъне ин қисмат яъне замоне ки мо ара ба 1 зарб мекунем а зарби 1 баробар аст ба а, яъне ин доим 1 ки бошад, яъне мисли ноқил аст, доим мегзарон ҷараёна, ин баробар мешавад ба а, баробар аст ба а, яъне ҳолати ара иҷа чӣ мекунад, ба назар мегирад. яъне а агар сифр боша ин сифр мешавад, а агар 1 боша ин 1 мешавад, рӯшан мешавад. яъне баробар қувва аст ба тиғаи бози а, яъне y баробар аст а зарби 1, ин баробар аст ба а. яъне мо як ҷое ки ҳаст ки мебинем ки ноқил як сири мо аз як калиди а рафтагӣ аст ба як тиғаи бастаи ягон реле бошад, контактор бошад, ягон калид бошад ки он доиман хомӯшад, ба ҳамонҷа рафтагӣ аст. мо ҳамона мегирем симша ҷудо мекунем ҳамон ба ин боқимонда, ин фарз кардем омад то ҳаминҷа боқимонда ин сима мегирем да ҳаминҷа пайваст мекунем, яъне ин қисмат дар кор намешавад ва ин мешавад баробар қувва ба амин а, яъне натиҷаи мо ягон тағйир намекунад. зарби бораи мантиқӣ бо худаш, хайр бо худаш ин баръакси чи ҷамъи мантиқӣ буд. инҷо бинем агар дута тиғаро мо пай дар пай пивастем, ҳарчун аз як, яъне аз а бошад, яъне а зарби а баробар аст ба а. замоне ки и хомӯшай, а хомӯшай, а мо нолай, фарз кардем якум ҳолат, y ҳам нолай. барои чи? барои аз ин қисм, на аз ин қисмат ҷараён ҷорӣ намешавад. замоне ки а агар 1 шавад, а 1 шид, яъне 1 шид, ҳар ду интиҳо аз а 1 шид, y ҳам 1 мешавад. яъне ин баробар қувва аст ба як тиғаи а. яъне мо агар ҷое ки дута тиғаи бози як бигем калид ё ки як контактор ба якдигар пай дар пай пайваст шудагиянд, ин ягон маънӣ надорад. мо якташа мегирем соқит мекунем ва як тиғаи боза мемонем. яъне ҳамин маъниро дорад дар зарби ибораи мантиқӣ бо худаш. зарби ибораи мантиқӣ бо ин коршам мебинем ки дар ҷо бигем иштибоҳан агар инҷоро бинем, зарби бораи мантиқӣ бо ин кораш дар ин қисмат, яъне а зарби а ин кори а баробар аст ба сифр. яъне чӣ маъне дорад? яъне мо як тиғаи боз дорем, бо ба тиғаи баста зарб кардем, яъне зарби мантиқӣ яъне дар назар дорем, яъне пайвасти пай дар пай кардем. инҷо агар бинед дар инҷа навиштагӣ аст б, аммо қимати б инҷо сифр аст. яъне а зарби а ин кори а як тиғаи доиманбози, фарз кардем ҳамин тиғаи доиманбози бра ифода мекунад ки ин доиман боз аст ва y ки мо доиманам хомӯш аст. яъне зарби бораи мантиқӣ бо ин кораш ин доиман сифр аст. зарби ибораи мантиқӣ бо ибораи қавс, яъне мо инҷа ифодаро дорем, дар ҷамъам доштем, ҳамин гуна ифодаро доштем. инҷа мегӯяд ки агар а зарби б ҷамъи с бошад, ин баробар аст ба а зарби б ҷамъи а зарби с. яъне инҷо бинем мо а ин қисмат зарб шудагӣ аст, зарб пай дар пай буд, пай дар пай шудагӣ аст ба б ҷамъи с. б ҷамъи с мо мувозӣ аст, аллакай б ҷамъи с мувозӣ мешавад. ин дар инҷо зарб, инҷа ҳам ҷамъ буд ки ин баробар аст, яъне а ҳам ба б пай, яъне ин қисмата бинем агар ифода кунем, яъне а ҳам зарби б шудагӣ аст, яъне а ҳам ба б пай дар пай шудагӣ аст ва ҳам ба с, яъне ин қисмат.
یعنی a ضرب b جمع c برابر است a ضرب b جمع a ضرب c. یعنی اینا بودن همون نمونه عملهای منطقی الگبرای بولی و اینا هم خیلی مهمن زمانی که ما مثال یک زنجیر طراحی میکنیم، یک جو میبینیم از تیغه ها استفاده میکنیم، تیغه باز و بسته. گاه وقتا فرض کردیم یک مدار زنجیر الکتریکی داریم دویم روشنه، یعنی ما هر قدر که تکمه را وصل میکنیم دویم روشنه، یا که هر قدر که ما تکمه را وصل میکنیم دویم قطعه. یعنی از کجا مقصد همین مشکلی میباید، یعنی کجایی هست که همون تیغه زمان خاموش باشد با اون چخیل تیغه موازی است، چخیل تیغه با اون مثال پای در پای است. همین نقطه مثال اگر شما زمانی که الگبرای بولی را دونید هم مشکلی هاش یافته میتونید و هم وقتی طراحی کردن هم ساده است که تا که شما یک مدار منطقی را طراحی کنید، یعنی یک مداری که در اونجا منطقاً به نظر گرفته شده است که همین عملات چگونه اجرا می شود. باقی پیروز باشید. خدا نگهدار.